yabari Yesu ahindu kugambira mwareba mwese ngo zuko unakunda na musara yombe no manyangwe kintu cyatabuka ahindu kugambira etwa abategerize kurugo mukasheshe tshachira mbarara tshachira kamwenje tshachira kasese tshachira kambara kiriya nagamba ngurahangerizo bansasire bibyange ndagambe kigambo kashangu najya ngurahanga nsasire ndagire kinagamba ntamwene mukama nsasire kama nsasira erizo baturiyo kwakira umwami Mushana Mushana takagama Mushana mukajya ngo ryo wasema umwami Mushana no mucyara we Moureen erizo baturiyo kubakira umuringo gumtano nyena ngutuhetebekanise kandi ebintu biriyo bikahihi munonga waranindinguruza kunuya obena umanyangu ebintu biriyo bigenda mu eyes ni manyiso misho nantakagambire hate nubwe nazagamba maharabagahe kangambe chikaru chargayo chikira shayikumene twabasemererwa akazindara kandi nanka yagenda nako twabasemererwa abasiza n'abacara kazi barunjaha abahereza baruhanga n'abashemererwa tingwe nampabye bitinisa byanyu konkani mangu hariho ba bishop hariho ba reverend hariho ba father hariho ba hebrew muntu nko muringo guruhanga ya mweseremu mukama bahereza umugisha nda pastor Adex namara konkeri izoba izo mucyakagambiriza uwo mukoro ranga kuyabire nampe cyoncho yareba ngo mazima garahanga ubundi kwere betarasande ngundi yakanisa rwaryo rwa mukaga yampereza kamukandisi namwe nanyizire gukora kasente webare minonga umwami Mushana no mucyara wawe kunyesiga mukamuta mwakantu abahereza umugisha mukama aha echo chiriyoni cyiza nyowe nareba umwami Mushana kintu nkeke ne kibo mukaye echo cyonkani kimara kongera kwicereza mukama kuntaka muyicerezaka abargar kunjira mwebare abarga kanungu mwebare abarga kasese mwebare n'abakampara mwebare rizo batwatine kajejena titwatamizane ngutwakira abaturekabo mwebare mwena kwisha hizobere ebya comedy byaho atwatandika omukoro bine tatanda bakunda kandi ndabakunda cyane nukuri kangambe ne kinyarwanda munyanyazi yabura abuksemererwa yise mwana twakira abageni yamawe yuwe hadi nagaga musayire ndizo ahargo nazburi pesha hadi nasba funga mukanda imurushahiri hadi nakomoro komoro hango munonga munyanyazi wabare munonga madamu mundere mugora zamani munonga mukazogo webare kuvuga patejo yabarundi munonga enyumoku haga ngomeze indi mini twahindura ngomeze izoba kandi bisho kuda mukundwa na timu ya oyona webare kubanitwe ahabwa Mushana Mushana yateze Mushana mwana kandi izoba hariho kutahenzu hariho kubatiza hariho no kwitwa nabwe cyo nebintu bishato mu kintu kimwe rohangisi twe rohango mwana rohango moyo rukwera bakaba ryo busatu mwami Mushana yakore cyafayo yakora ubusatu erizo reba mani ko kabana mwe ndasabira ngo rohanga bayambe mbe mu kiruho nyenca karo ijorebe nkecho kuvuga yawe ayi iwe reba cyo mwami Mushana osyo baretse mwana wartiwe Wow. Finally. Base wana bainabo. Omusahezi kamba se mudaho aharhona ayemerere. Barekera munyanyazi. Tikwa na muntu wasimu ya katochi. Owa katochi ntakureba mbaga ya Mushana. Ukaza kuturetera TikTok yaho na. Nawa ni musahezi Mushana. Aba TV West. Na Moureen. Abaza MTV. Moureen. Abaza nakaza bukede batwenda. Afesi ya ndo sees. Omwana Mushana Moureen. This is the day that the Lord has made. Mushana, what sees? Very good. Sound engineer. Mushana Ogumahori. Best man. Yes. Best man. Also, ladies, groomsmen, come. Pair by pair. Now. Isa.
Cruise man. Best man. Come on for wow. Bas, come on for wow. Yes. Cruise man. Yes. Yes, Agro. Who is it? Yes. Yes. That's what you're going Mano gamba muno kugamba muri we marketing jire. Wow. Oh, mundo naye mbere agumaye mbere. Made is mbere. Amare kuna kulia, mane mwene. Awale imono kokwe. Yes. Yes. Mnenge zuri kai. Yakira tu na bitu no. Wow, very good. Kare. Aituruka mbere turiyo mfashyamo abagore bitu beri izoba umwami Mushana no mucyara wawe ukama bahereza mutakonga mwe numbe muri yawo mutekundanire. Ngo ni Mr. F kwa kapisi umukoro. Mure mwaye kunda. Mwaye tamana feeling. Nesi yona yachimanya muweza mazima ngo muntu wawe. Hako bayinobe nabangani sanyo munchirize nyachira the best man. Na no wawe. Ubi talent komera bacheta che habure. Nyena ko DJ para jirati atamu. Uche habure tata. Awundo no manyango yokurikira mwa. Mr. Life kabaka. Kizana helps. Kare DJ 1 2 3 enter. DJ ya poa kwime balance. Basaba na banyabo. Ya zambare franda DJ na mambo ya byanura. Basaba na banyabo. Emaka ya wastahe ya komaho. Ai watu ya. Obile nugu. Bora chere kama zinambi. Omwamusa n'abana ohurano nyenda mu ekizu. Ubure kushika. Ndio yisabali ya. Moureen we ya daseka ya darere kasa yako bi. Mwamusa nanye nabo seke oyore kamaranga. Wano sekome no buza stane utunaze kishika hawo kiri. Pisa mkongwi. Ndio rabere mune binjire ko. Pisa we. Mushana na Moureen. Mare. Very good. Peace. Isa kira baba. Peace.
Turabiye twakire abos. Iza. hasigare haba ayine kameras abantu kwera ngo barimo mu Mushana no cyawe Kandi aleta samustamire chachi kama stamire saidio necho saidi kandi ya Moureen mustame kansa kandi made zumonka mero washtama groomsmen now sit Ogoni Mr. Life kabaka kusimu korogo osyo ninyenda kandi bestman metron n'umugore bamwemerire church tasira service egi inga package twenda kushaka kurungi e church mubere mnonga kumusha kubushanyisa atulire tushebe kokutri ukamwe imbabazi twakusima munonga umushahidi y'uwatisi yamutiri y'abahurire ayizo bari kureri iriyo kwitwa kw'abana bawe Amosi na Moureen kandi no kubatiza abana babo bakaba tasumigana ryawe
no kutaha hejuru yawe yubahire n'abantu nyamwinja baryaha mukamuhimbisiwe mwe tucamo ubugeni ubu uhebwe umugisha ogwahira ubugeni bwa Kana ya Galilaya wijwe mu bugeni ubu mukama tukusiba munonga abo umuhereza wawe Bishop William Rucande owageita abana bawaba mukama tukusimira mukazi we Reverend Win owatuburira enjiri mukama tukusimira Venerable Enoka Karamuzi owabatiza abana n'abandi bataha umukuru wogo nka Bishop retired Archbishop Stanley Ntagari n'abandi abahereza baba baryaha mwe niciriza kumani ito mukama takaturugaho agawe Yesu Kristo mukama wetu amina mukama simwe haleluya 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 praise the Lord. God is good and all of the time. That is the nature. Wow, especially now. And that's why we are here to witness the goodness of the Lord. Mwenu Mushana, Moureen, muhinduke, murebane. Abo kweri izuba rangati bakorera. Murebane. Abakamera mu kwate bariye mwenu. Nani yena mu Moureen metro net mureto batwasira ukace. Bambe mukioma tabarusiye mugenzi we. 1 2 3 enter mugo mutfuba. Mubatero mungaro bambe mukama simwe. Mutabaruke. Twajiro mutisha abagore beitu baryaha kamba shema musitame abagoraba owabageita ni Bishop owahumwire abubureberezo bwa Jesse the right Reverend Dr. William Ruciranda rya mumwacire no mukazi we Reverend Wayne Rucirande kandi ubwo we yatuburira enjiri nundi munonga mwe bara munonga data na mama umuruhanga kandi Mushana aine munywani we umure ishebareberezi we kanasa Uganda wahumwire Bishop Stanley Ntagari aryaha nawe yatabuje nyobu no mukanisa yabarimu umutero mugaro munonga bishebo mwatini haleluya twatunga abahure abarugaru kunjiri kandi bebembirwe saba dikono wa nyamatete nyabitete na Venerable Reverend Enoka Karamuzi no mukazi we kamba shabe mwemerere n'abahure mwe n'abarugaru kunjiri mwe na mwemerere mwe bari munonga mwe bari mustami Aramuna Reverend Father Zabarya, can I ask you to stand up for your recognition? Thanks so much for coming. May God bless you. Nyo when the Venerable Reverend Patrick Atweire, Archdeacon wa Greater Mbarara All Saints Church, okuno mukazi wanje, izina lye ni Eva Sinyakato. Nabishikato munonga, nyo na kotwa isemyaka 3 hamwe. Tulizana chule Reverend Amosi, Reverend Ambrose Atweire, na welya. Tuiza nombuzi wetu umwananso na gumene yitwe no kaziwe baryaha enjiri yaburwo mu kanisa imwe babatariyo Reverend Wini yagambe kigambo cy'undi munonga kandi yagamba point sina point yagamba yaza umumaka gaza kubaho gakahangara nabaharimwe kigambo cha okusasirana omusheisha no mukazi okusasirana okumanya ngwemba bazarhanga izo zabaisya obushema Amosi na nobushema Moureen na best man Venerable Reverend Captain Jaron no mukazi wawe okuzaga aharwajwa abantu korebeitu izo nemba bazarhanga imwe bashwire kare n'abashwirwe kare nemwe barya bari kweteka kutama mushwere burukwera izo nemba bazi mwenu nyenda kubagambira ebigambo kabibiri rero tukashaba omutusha nabwanyi bugeni bukagumizamu washoma mustabo ekiri kwero Bible eteshongoro cha Solomon Song of Songs eshura ya kabiri mushoro ngo ku 15 ni kugirango mutwatire za muha nabwa muho buto obucishe bizabibu catches the foxes the little foxes that ruin the vines bwa muha haza bwa muha bwabani bwinja toka amanya muri bwa muntu ni bwinja bwija mpora inabagora butwageita ezo twageta kapoziro orse sante barara haza bagora muna ageita nani bagambira omushaija no mukazi we babiri bari mukayabo bari kureba TV bari kunywa chai
kuba bene banywa cyane bareba TV embeba yarabaho embeba kwemara kurabaho umushinja gambo no mukazi ati mucara noreba puseje kwera kwiruka munonga omukazi atatwonka mwami ketare pusi kanembeba omushinja ati ni pusi omukazi ati nembeba omushinja ati ni pusi omukazi ati nembeba barwana of course omushinja ati ro omukazi yangana kwatire kumwanganura basasirana yabata ngende kuba bene nabwende banywa cyane bari kureba TV hato mushinja yaje konka mutara no ishuka obutwabere tutamaha okareba pusi yarabaho omukazi atinga akakabaka yakabeba ngemu Moureen na Amos hariho bubeba oburukuza kutaho mu makagani ubwo bubeba nishama mu bukwate kandi waza kubukwata ukabwita nobayine Yesu mu mutima gwawe okushaba kwanje no kutamwakire Yesu umutase mu magaragani kumene ni betesa Moureen yazirwa kashuma kare Mushana Amos yazira ngwetse batarwo kubanza akakira Yesu mukana ino no bushurizi ngeno bo yakira Yesu Yesu ataha mu mutima gwawe akorera byembabazi bwamuha kuburishi mubase kubwitana n'ubeba mutakashisha amagaraganya mukama kumene yimwe naza kubasha bamwe na mwemerere rero musinaro bakutware bishop Ntagari abashabira umucisha munywani wanyu mukama simwe aza nani nyenda yaza kubashabira umucisha Amos na Moureen mubumbatiranye mwemerere mubumbatirana n'abashabira umucisha warahanga mubumbatire inde omurundi kumwebiri eshatu enta aza kumukwasiremu tukute tendereza Ruhanga wito murungi nitwenda kusima ahabo izoba rurungere watuhereza All Saints Church Mbarara kandi utisho makaga agaba ogomuro mzana wawe nitwenda kusima ahabo wa Mushana umwami no mchara wa Geita akatunga ushero burukwera baherezo mchayi mukama herezo mcheka yabo herezo mchabana babo abazire babe bazombi babaherezo mchara kundeje yatahiremo ekumeho kandi mukama twakusimira bujeje bibona bija twakusimira bishop Ruterando wawe bibero mukoro no mchara we mama wino wabore kigambo kirungi kandi abatebekanise byo kurya birungi bitwariye n'ibyo kunywa mwe turyaha mukama taho bujenyo kuko atahiro bakana ya Galilaya ohereza abantu babona bari aho mugisha ohereza abagore bayito mugisha bagomene bakundana nibakwatanisa nibajunwa haza bari cyo kureberaho aha abantu babona bataye n'abanyaruganda bona nabishemo bona weruherezo mugisha abana bawaba abagore bitu weruherezo musheka yabo twendo twerezo mugisha ubusije babo rumuguru nanitwe usimo imisebo habo itinisa niwe Yesu Kristo mukama witu kandi muchagwa rango mushoborozi bona dateyitwe n'umwana n'umoya rwera gumene imwe mutabarugamo mumakaganya mushere bwanyu n'abantu barahanga mwena hati lebero byona tena tushitame kureka Amos na Moureen bonka bisma na mitu nishita Moureen himsha Amos ta Moureen hindi to tene murebeje muhitro murebe hindi ko murebeje ninyenda ko Amos tari nyina yawe na muri dore yeye turenda singana amuto para turebe para turebe mubona turebe very good Amos para Baka Shuma para shuma very good Amos yeye drumara shtambe yeye treve Osio basa bana banyabo abasi mapate yarukao ya church tishtere no zamano pango munonga mwebare munonga tene ask them kandi ya Mushana Productions neza kwigura ho byona ero nabs uyigura abantu bona aruka bandi mwise
I will ask them, you have to productions. Kibere, abata management, Moise, abata mwashirwa, tuzapata ndisho. Band, please, band, come. Mr. Life kabaka na kusiogo mukoro za Ankole comedy subscribing Mr. Life kabaka na MC maso kwa mazana mzano ya Ankole comedy ya okari na kusiogo mukoro bamwita Mr. Life kabaka akora Ankole media akuzana mzano ya Ankole comedy mukoro na love ya na kusio kwa musi production mukoro kwa Mushana kind of stuff. Mr. Life kabaka na kusiogo mukoro twabo tabureri zoba mwashtamere patero mugaro basema patero mugaro zabani kwa bantu hapa hamosi babali nabus parmado zapadelisha nabus rekani hey bas that's it DJ Simburaho mama Uganda, buri chikomere chiraniremu imusega rusega nguru wabashanya Weds hallelujah hallelujah mukorutomundo ahai nebale kwiza oshamira byaliyanga watakadera nakola nabatayi bawa makwetolwire kale mwana babulize kubitunankai ahakashabira kagasirwa yenchi kojire kwebuso mumutima gwawe kwakugira muna mazima ukaisobanisha nebigambo byanje kunwani wanje nigenda biwulikize ugakama mani utagaruka kutenga rosibusositera wawazire agire kunekaito yawe turiruka mumagara keseti utakagira ibuse mikono tukuragure kojira kwebuso mumutima gwawe kwakugira muna mazima ukaisobanisha nebigambo byanje unoni wanje nigenda biwulikize ugaruke mama nyabo utagaruka kutebuka ekaito imukama yangire kunekaito yawe sana tariruka
kamagara keseji Mushana n'uburozo munoke Emere mama Akaruru kamushana sikawire Iwe kumano sawa Ukamano wesigwa Takubasa kubihari Hallelujah, hallelujah Ibuso mukona mama Unyore wamore Toriruka magara keseji Obabakajikora itare Yarugayo yariko mu Uganda Uri kikomera kiraniremu Kare imuse mikono y'ibiroti Emikono vy'imushoterero hanga mu ngaro turebe Nomanya imukama kwihire mushana Ebyakurabize mu ndibindi baba Iyo shonga nitumwebaza Akaruru k'abanyarukunjini Mushana Kukwiza pasitore Ya Daudi buriya turiyo mwiyamba Nawe akabari k'intwerizo Bashabare babitaru ku rugabo Abantu bateregogwe Benisha bateregogwe Koko runakuba kurwaye Ikirati hino wakagiherogwe Tukabakamu amani Yita Goriyasi Kowanire nabise Tamakare bamuhereza Poromosho bigatabindize Nazware kito y'abananzira Nashitamo mushitara c'icogane Izina rikahinduka yaba kingo takirisatama Niwe kambira mukama Otobiro maziro muyamba numara Avamano ite Goriyasi Ozware kito y'abo Abasaidia nduku tumure muturo Imusomo konoye wazaro hangoti Alino kabara Alwandire ntaro ziritamu Iyo shokane tumusimba Tiona nembabasi Waba nomanya munembabasi Yemusomo kono mwabuyoye mazoti Hallelujah Toriruka magara keseji Ima hanjire mune ya Mushana Teriba saku Terihimura kuzanda kwata Ihe Yare mutere ngaro mazimle okati Digina Akaruru Abasainenda mutumire muturere Uba 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 Magara keseji Kotakajiri basibu Obabakajikora itare Yarugayo yariko mu Uganda Uri kikomera kiraniremu Turagarukemu Ekeyiteri mukama yahanjire Goriyanduratamu Toriruka magara keseji Yarugayo yariko mu Uganda Uri kikomera kirabiremu Nesigare ya Mushana Nesigare ya Mushana Ezongana bizemwe Wakiwe matinabus Webare kandi webare munonga Kubeshaza kugendaho Basaba n'abanyaru turabyendebiri Konka tubandabira duru byinjika Mwene kashe mzee nado vikamusha Abwekeji kandi na mzee Elfas Simbwire Manze mwata turufisa rukeji Mutosa kamba Mkayanyu Abweli zono Mzee kamusha Over to you for official welcome Whoever the master of ceremonies but important abataho bukinyimwenda enyanja y'abantu ryaha nibakira omumaga gaitu gaseshe kuyaja rukungiri niyo turukora omukoro ogu gwokushwera omukazi waitu mukamana waitu Moureen mwekera omugaro abamuyanja amashanyarazi
Nyanja United tumashemero mukuru mshije kwazo mukibuga cyane tumashemero so abantu aho mugeni mwena umudirisa byanyu retired bishop kumagenda bari muranda bari aha abakozi bagakure in a special way abanyakitare mwemerere babarebe mwe bari munonga ukwiso mukuru mukatiriza bamunanu witu tumukama wanyu n'umunanu witu ba fans abakutukunda abarukunda ibiturukora yewe nyineka nigamba umwizina y'abazire ba Mushana kandi umwizina y'abanyakitare abo kuba niyo kifora kozi mwe bari bazingakuru so mwe bari munonga okustwera mwe bari munonga okuzachachi buyinji mwe bari kwija aha mugorogo mushame mu bukare mugire businge muriye munywe murijoyi mwe bari munonga mwe bari kwija hanyuma yabyo no kwashira rero ngo munonga basibicejo torosanga mu kayabo tyo bari munonga shwari biza kubira bana advisor. Thank you very much for that. Please way. Please has a composition from Mushana and Moureen. Jitayo, tujure. Zachi. Hello, we bari kukunda sana, and I love you too. Nani shaba, omwamu wanje hari, nike sururu. Gerane sururu yanje nikenya wawa. Nani shaba omwamu wanje hari, aherize kunzana mu mwana w'umuzo munaka wero mundyana. Ebyona nibitwaza kizara ngarata ogeshokora ntereza ko. So nani shaba omwamu wanje arike tweshokore ekeshokoro. Sana kama kwezo misha twaheze myaka 16 okushwere kandi nyewe chine waka Kuna mstari Ekataitse kosia Eba wabisheme we Karama kabuna asira kama fere kwenu Kadere mungaro Musa ndani alisani kumustairo Kwa kakana mwana oinobira basi Oishtumira Basabana bajya kandi tujya amgashe bano izoba omukoro kono guya gukora kandi kora kunonga cyera matuma kamani taraturebe bishembe aro cyacoro kwa wale programa abakomite na nishaba mulikaha abakomiti kale abo bwire kabebe mbere kakira abantu wabo amazina n'abanyatajomba kama kurgar kunjiri baracha abantu mukuru bishop mstari kabaka no kwisiyo mukoro barevranda cyo kwenda kwisiyo bafaza ngo mukoro yakora katasha muri mu makage abagavumenti yambekire basebo n'abanyabo Uganda rugito indako wanda kubisasiza ari byashoba tusasire ari byagendaje amina bahandi bendineho akachiko Betro bache munonga tare bindi nani sababu abanzoreho abadachikemwe bamare Don General Van Allen kandori yakachiko Uganda Adsonia Twirwe na nyembere byakachiko wa Mushana na imbere rumwa nawe kandi yingi na komandinga time yawe y'abagore
Mushana kugira ngo ataka iko mukaza kamusiga inyuma no manyana safuta kama si ahandi mwebare ukora ubucagendo bisho mukama barinde mwebare manonga yezo ngaro bisamwe abatia madogo na group yoneji mwebare wowe manonga hati abagana yambarana na kunjiri mutanu muri muntu never skinny to kwagamba come on tare stand up and come here or say kuna hagati hivi ayise lekashitani urakani come on tare zonga barabara cha wakure tiri mugaro wakuda cha come on tare is na wangu kimaja kwa kamba kumutari biraturema nasimaranga habizoberi nishaba mondo uturupaka sokweshongora arakicha habowe bijani wajendo mesh Shimera, Kandira, Mishkinisa, Omukaya, Amusinu, Wakaba, Hamwe, Naorini, Ekambezona, Zatirana, Mazimi, Mubashiniza, Eizo, Shimera, Kandira, Mishkinisa, Omukaya, Amusinu, Wakaba, Hamwe, Naorini, Ekambezona, Zatirana, Mazimi,
Wow, tubatere ngaro zamani mukama baherezo musha ebare mnonga ko mu ntare na myanyo ranga batworete mwenu binetataniza kubashaba kwasigaza edachika nicyo mnonga tukahendera umutira nakubashaba mu nchirize myanya zinguku yasyaho na nyentandikiraho ababiri nibakiro mwe kana gateri n'ingoga atigufa okutukimanya wari izoba twagenda mukora kumwe konga mukoresha tu okutaheju okubatiza no kubwitwa ndabashaba mu nchirize byona tukubikore ko kubiri aha nawe ishonga ejo twaza kuzomu kicweka hariho no kubatizibwa kw'abana niwo wanyesire nicyo yangambira amabwaba batiza mazima garango kumusha muri nakusinga abana babareba kubatizibwa izuba kandi nchiriza ngo babatizibwa nawe icyo bitenda kwakira abazire b'abana ababatizibwa babashe kutugandira abana aba uko babatizibwa bagambe n'ebigambo byabo then tugumizemu twatwine na keki y'abana nayo tugishare ahasigara tugenda mu ma-eyes maniso y'isho kibakagambira zino batukwayo abazire b'umwana abana umwana nibanagamo nyagazi mpaka zindaro abazire b'abana Mr. Life Kabaka wa Ankole Media yirukanguza Ankole Comedy subscribe mu comedy emizano ya Mr. Life Kabaka na MC Maso y'ukubazana comedy tuguma tukisembura cyo abamwe batakoringa batakoso bakore gukana kuri basami hano abagore bitu Amos na Moureen retired bishop and the creative fraternity abantu mwero bitirisa byanyu or protocol zabo irizuba yabarukundo nonga nzoenda kutabarusia Mushana n'umucyara kandi tubibaza nabwo ikintu cy'amahanga yabahire bakazara abana kandi tubibaza abo kutorora bagatorana umbandi okuba bazire babana babo kaba kwasomormo mukorora abana aba when your gamba banita agure na kamya kandi former district person Kamwenge no mucyara wanjaha bamwita Monica gatsinde na tuhamya kandi itwe twayemerera umwana ubutwabatiza Mushana kabatesi kandi bino barezi twahabu batasbito mu rugumwe twine unisho mwana ubutwabatiza Kirungi Kengoma kandi nishabango bamwemerera bariyaha barumvenareko venareko karwa kweza ndaboringa muri bahari venareko asinguza kandi hamwe no mucyaragireza asinguza aha babazire kandi babari na bashija Jowan aha andi bamwe bareba kandi umwana wa gatatu aswari umukuru myaka niwe bikorwa mukama mutahunga kandi abasirebe baba umwanya Santana Ronald Santana rufitama twindi bamanya ariyaha kandi umucyara we wahereza Catherine na wariyahereza umukono kandi hamwe natwiwe Addison hatito mwana utwazara uwanje n'umucyara twamuzara n'umushito witu hano umushito witu mu mugambira muri tuzima munonga abo kuba we yakoze connection nito tumazoro kwire tubanywani bekeji banywani ba Mushana kandi marobire konga connection yone kariko mwishimitu umwitu aryaha twayemerera na umwana ubu kandi rezo mukoro no mwishimitu no mfumesa wasaya so wasilia bamwita na sasa na Brenda bonto wasimo mnonga
hata bobwire tumara kuno speeches itwe. I want to pray on behalf of our good parents utufeyo obureba ufikiriza obujunanizibwa obw'omuzire bw'omudini uzakufayo kandi okufayo nokureba ngo umwana wagumana umanye gwakurara wagumana gwakucuma wagumana umureba nakumanya obwire bwingi uzakora mistake mbere n'abantu mwe batweba so gushaka kutwara ukama duyambere tufeyo kwenu nokwenda kweleza kimwe nabasa kwahindurije kwenda supplement ngo gace konka umwana witu itoko imbere n'aka family twamuhekerabo ikindi kandi warukubyeyi bisamushana ahora tundiro kwire mugishe nabwo ndio gucerekereza bisha kwa biriyo kandi na hano naho twakuzande kwa hasa ndi twari kukiwe munwano witu yembaga na yebya hanzo byo kwasa kuya uko bantu kindi baziro ile cyangwa ndakongeraho cyakitaroho ndana aha umwana Santana has something to say. Thank you. Kama simwe mwebale mnonga abagenyi izoba n'abagore bitu nyona misharo wanje umujo twayemera mutahunga bikorwa kama tuje kumuhereza yinyena nyona misharo wanje kama simwe nanye nashemerwa mnonga nzima Mushana na Madam Moureen okundoda kukwemerera omwana wange nashemerwa mnonga takitekane kabo kw'abaana ba Mushana engoma k'erungi onayemerera na Mushana kabatesi bali omu ishomero lyange, so I feel proud. Ekyo muteerera omu ngalo Mushana staff ya Little Geekos staff ayimirwa emerere babalebe nahata kushoboza kwirwanya mnongo kwija tuine tusaba kitwareta kwikwenda kushisha obwire baba buri hari gato twabihandikize onkanya onka director w'ishomero bakushomeramu kerungi onayemerera ekitanga tuzakushashura kwebale mulonga speech ya hati tuine bahazitu akamanyisaho Pastor Kagambira na wayada tumawasa tungakumawatiza mtoto ilo hame from Anglican Church like in other churches kumabatiza umwana bamuhereza certificate ninge barayobatizuga when tuzinaha guidance buri gukora twabase ukadata ceremony yo tubasa kuzubaha right here kandi yaha kumva becho rwemwe baraha ire kureka ngo yabatizwa very emotional actor yayigaho very emotional we give it okay so baramureka tuzwase venerable kandi muri gukwereka abantu babatizwa kuri bare katika bona abazire babana bacemerire kanchirize ngo haroke kiyabo twatwenzire kubanza tukabashuwa tukamanya kubarabe babatizwa hato cyahwa bari tata kumva muzindaro gwanje nanisha bangu abakeke mutoreke abaroke kiyabana tugishare bagahurira abazire babo kwaragira umuntu wareba ecyabo mu mwami Musana kitabange cyuwaribiro kugenya nangeti no kugira ngo ekeke ne mwami Musana amos kandi yekeye yanampo so baramu omushiza kakoze urugeni we ibyo kurebe abashamusha yagera kurebe abashamusha wawe birahuye 12
abazire babana baza gushara keki n'abana babo tubase bagaburira abazire babo twaciciriza twacimanya twacurura twamenya ngo babatizwa ate babasa kugaburira ariko n'ubwambera abana bo kwa Mushana Amos n'umucyara we Moureen baheza kubatizibwa n'irashi kuhamibwa nawe cyo bariyo baza gushara ekihuru nacyo ekihuru muri gukora okay ushaka kwa ubwicerezibwa baza gushara mu gatongo ndako bashaba abari gutwara aho mu gutworeje umwire bucamo naho ganje shaje sasigare mbere tuzikoze sai kare sheko futaha kweza tutwataha mwima azamana kadwaka goli no tunda kulizo amaka kachunda kambe kwa nawe to kachundechi kale Mr. Life Kabaka, Mr. Life Kabaka, no ofisi uko mkoro Mr. Life Kabaka. Reba to directing amsoreke at once. Bona bana kabashabe hamwe ngo kuba batizwa hamwe tuzakubara isatu ibiri akataha bishopu akabura gambe kindi kigambo eshari ha tuzatahu zimeze zimwe mutugereze bazima hana ni sababu alisema nani alibia na uimana ande tuimuke wemere libia na ande tuwaliaho inexta uolewe kutuwa akahote handichi semazima kutuwa wale atano basabura baho aiturukambira arebaterekanisa keki y'abana mama nakusima abasipiki yawe abana abo kwaraze bagaburira abazire babo kuba abe makorecho tubasa kwanu akuhereza umwana wo kubanza agaburira abazire be nondisha be nashane ndisha usigazo bari azagaburira abazire be abemabe abamwemerera wow shaka tumantize mwatwa abakwemerera usigazo bari nagaburira abamwemerera o shaka wale bandike MC kandi rurimo ayito gambera umwana ariyo nagaburira abazire ngo yaheza akora no mutahunga kandi cyese ngo mutahunga wo kuba izine n'ibindi y'abasigazi ayito ruganda uwo Mushana abatesi ariyo nagaburira abazire uwo Mushana abatesi nagira tumwebare kunzara waje nyagapereza akazindaro gakigamba akazindaro gakwimyageze mpakazindaro omwana wa gasatu obwenike ngoma yari nabeka he wow sigazo kumuhereze nanga kukigamba wishema akazindaro kako kigamba omukugambira ogamba
Aito rugambira mutahungane natwara abazire abo mubiri yaheza kwabo mwoyo hatari natwara abo mubiri ekimo yarebe cyane cya speed ni asaba koko kuteka deka no kunde bintu nukwebiri kuri izono bintu nubamsya kemo barawe aito rugambira ni nakwata kekiye na bisashi natwara abazire yaheza kabura abo mwoyo ariyo natwara abo mubiri wow Wasimarahanga ababa nabo umwana wa muhembuzi terenga bizamani umushinja wanahango yakira umwana we yayemerera ya muhembuzi kama bayerezo mugisha ariko rugambira akakeka kabazira ko kahwa kandi zigenda gukora ziba aho twarukaho hanze na mutwikirizane umuriyacho cheko twakireza kandi na mutwikirizane omwana nanye nango Mushana n'umucyarawe batakabangize kwecikaho gace bakaja ka juice akazindara akamunchirize manze kai bishop agere kigambo cyiyaganga webare umugambirizi w'umukuru abagore b'itu kandi abagenyi bakuru Amos na Moureen mubaterero mu ngaro webare mwabonera mwashaba marayika bestman na metron nabo tubona abashenekereza abazire ba Moureen kandi n'abaruganda mwena abazire ba Amos mwena bataka abanyabuzare banywani babo mukamasimwe mwenu nyowe ndukire munyoro najwekera babo nyoro bona ababo nyoro bona n'abajwekera mucyaro wanje mama Princess Nalongo n'abana b'inzu n'abijigoro kandi Mushana kijana timu bijomuka kubabire agira ati niyoha abana nibamanya amazina gabage bizano kandi tubakunda munongo mu izina rya Yesu mwena kayija yazomuka yandarika nyono mucyara mutwisha hambaga mwenu tuyisha twayikize ndagana kandi na Moureen uje kumureta rukunde gumeho mwenu twashemerwa n'ishana ntabano witu bakashaba Francis hariya nito twajwekera bawunyoro nito abaciga batateine ikaza bunyoro niyo mwana mutomya 16 ndiyo mugurusi kandi mumanya ahumura ko kandi sima ruhanga mbweno abashitara ntibakunda munonga kandi program yanyu naningamira umushije mukuru teino kuferwa program yanyu kandi tubashabira mukama baherezo mugisha mbweno abo mujurizi tunagaruke bunyoro nzagumane bashabira baza mukama zikumene yimwe kandi tugume tukundane abantu barahanga mugwe mukundane kandi umwesho muzimuko yagambire rukunde gumeho nimbatengera amagara marunge mushere wanyu nejo mukayani kandi tigorgo boko kushembayo yagumane nija abako mukama akakora cyo kutangaza mbone mbashabira mukama babemera mariyeje kandi shaza bahoreza abari mukama akumene yimwe mwabara kompurikiza ebare minonga twino mchara kazowagira munanda kutwereza ekiyatwereza kataha basimotagenda naco yimuko kigambe ranga kwerezo kigambo kimwe cyunganje bankimara hamwe n'abentare gurupu nsakubacira bwanyuma ho kaki narisha bamo mchara kazogo wawasha bakugire kiyagamba kataha ingashaka genda Naona imeraha simaranga mnoga awa mnyanyasi oktaho mshero grukwero grunzi Mushana leva beno teresu mkogo tahoma nyaninye wandeva nasi maranga mnoga abo kureba naki anaka mkoro gwa wogu wirbo barahi wirba nwabe nangita numushijogu abashija aba bakagenda bazakora imirimo n'injyana mane by'abakazi nitwahiyongere kuzakorona amaka mwenu
nyewe ekintu kuzagamba tichango mushinja wanje nashasha yabasa kushika yasigara nashasha munongo budataha mbaga yawe kandi kuyaba ryabe ekintu cyango kitonto basagamba konkanka nyewe ngo mukazi ninga kanyo myanya ko nakuhereza ebukuma y'embuzi kora tebekane oyiso ryakiri nebyo kama bambero bari mnonga twina abantu abarakara ku njiri nabo bine kimana benda kugambana babasa kukigamba aitwa kantwenda omuntu ine kikorwa akikore then tuzaki abaruga ku njiri abangambiranye maho mukereze cy'ukwenda gukora uranga abahereza umugisha kandi umuringo gw'omutano munkereze recognize the presence of RPC Louis region is here with us. I will ask you kindly to allow me, and I recognize the presence of RPC Albertine region is also here with us. Our Ninchilzan Maria, kama bahereza umugisha. I also welcome or recognize the presence of District Osika Kumiro is also here with us. Thank you so much for coming. Entire group kandi barema Mushana, entire group. Tuichiriza ekabantu abaruko basa aho turahagaze indarogambe kigambo cyo izina n'ekiwagamba ahabo bwire tugendo. Abare MC itwenge entire group uyanja entire group tukurusyo mwana Mushana okuzo mushero urukwera na Moureen kandi entire nomane zukonde nyama wero zaye kunganyo muzatamwe muzishatu ngube norisaho kandi Moureen obushwere babiri umuguhe. What's your record? As in Emmanuel Cathedral Youth Alumni, pioneers ba trainer of drama abameba w'Mushana. Bashimerwa mulonga abo ku maintainga train nditwa apelize kwano katini for me. Twinde cyangwa kirungi mulonga isitwera mu twereke ka family natupendeza makabosi kama si. Ya kale nanisha makazindaro kanje mbanze mu kampe urumuntu wena katkomari yogwe abakabarete kirabo cyabo munchirizo muringo gw'omutano twakira omwana Musana Amos n'omukyara we Amos reka ngire kiyagamba kunkanya oti nyine rusaba okumuha omuzindaro nja kukwasa best man yakira omuzindaro ngire kiwatugambira ukumizemo twakirira omugore agamba abantu twena tukiri kumureba ngama bahereza umugisha. Ngenda gutwara umucovu batanise kandi umugenzi wanje ndaba badombisho ahabwira izuba Mr. Life Kabaka no kwisimukoro Mr. Life Kabaka kandi na Moureen abataho umushwere umukwera kuko baba bagambire nibendane bukapitini cyaro natsimbuza kandi umukazi wanje Agnes atusimbuza kandi tusimaranga munonga aba Amos na Moureen okusitorana kugira ngo tubazare obushwere bwabo obu burukwera tukashitare kandi tutari byaboneramo tusimaranga bagakutereza n'umwana kumwemerera ubudini kandi no kumukuza. Ebyo bintu byombi bibiri bibahango munonga kandi bine kire bikumanyisa ahagati ya family yanje kandi na family ya Amos. Kwetu kusima munonga angahindisibwe eshituye tushaba angeni zoba yatusyaho kama wita simwe nani bashaba baryana bintu echo mshiterero mungano mnonga wenu mtaka kukwasi zebiniha umuchachi ngendangu nabeba sime saba deacon our All Saints Church Mbarara kandi habona saba deacon
owitu Amos na Moureen Nyatete akijiko na lero mukazuwe kana timu yaruga kujekecho abishakwata sa na familia ya Amos kana hamwe na Moureen ngoko nabagambira n'abazara ubufungo kandi twazara umwana umagagawo Amosi tukamanyana umwaka 19 n'etanu abo twatandikira urugendo rwitu twagenda hamwe okusera izuba wewe kujirogo kama kukutana chirogo yona mu 90s ukabubiko kabusienzi shaho kaburinda tukashwa rendo amo zulubanya agokuba turukora lubanya ubiro mtu mazere lubanya wenu mukazi tuzaperezente tugenda uzongera hasi rero abana babone cyo kunywa kandi ibyo tujya tubonesha umwanya muri twoze kama simwe wena omukanisa twarugamu kandi batereza certificate iri kuhamya ubushobozi bwabo weti iri kwenda mutureho nanira mumukirize yona metron tubakwase kandi tubaboreke kumanya ngo hateri izuba n'omushinja n'omukazi abashwerana tubakwase mu izina rya Tatitwe n'iryo mwana n'iryo muriro rwera benu nijya kutwara omushogu ahabwa abo mu rugo nahirwe Nimusiye ningashi bereza kazindaro umugore witu kandi mburure rwara kugamba mwewe mukama simwe kama azimpereza umukundo wanjye abanza bakureho mbone kugamba Nagamba so nindagamba bikazoba n'ebikuba nindakubanza kusima Ruhanga zisome sime the main celebrant the Archbishop kuro kushaba kwitu akisha akere n'umukoroku sime Metro the best man umuntu w'umwaka n'umuhanga umwebare kuraseho abazire banje abantu mwe n'abagatungamo information mulonga kuntu kubareba nashomere kwatire no kukubasa kutore sime mama akufayo munonga kunkore kindi okumukundeba nabwo mukazi okwe nanishabaye mukabahure kama wewe munonga nape kichonga choyeka wala n'abantu abakukora echa muheru nza kwenda kusimu mshira wanje estega tego choki twanwe ya celestre ya chinganda na church na national wa munonga wewe munonga takatira muzindaro munyikirize MBA class mulinka nabundi yo mumakanti student njurumuni mshomaga na class msibana ebabo mubahubeho yomeda Bishop Stewart Bishoma Master in Business and Accounting wewe mnonga kama wapera webale umukono gwitu tubasa kuba kutakuratana kuko mutwire murebe mikoro
konka nashabuka mambase basegamba bamwe mu kiruho ndakirukire abakore bigambo byanje ebyanja mutama tubiretire cyo banda cyo kitidare cyo abo abantu abo turetwimba konka abakutebekana somukoro baja katongereho nazari atenti abo kuba abantu nabakunda mwen abo gambire nabo dagambire bona bakunda bakugira ki bakwisha naho nabakanisa tapana ekintu kiza kugira ki kumara ikitonke zira kwetagisa chairman kamano jenia yangu ya Japanese na mena zire wawe mwen kunaretwa hariya na uromu ndanashemererwa na kwera abantu rero kukunda nawe cyo kacha kwabona akumkama yatubasa mukwe twabasa ikikuru no kurangutwarakarira hamwe abamwe batekoza polisi bababinga ukanyoze tatagira umuntu no omwari uraboneka apa kariye urabona muzazi bakuriye abo kubarukunde turo mutima ekituri nimwe kamba hereze speech yanjenti nzakushaba mukama ngumye ahunda akinkaremererwa ampere ambase ampereza amana obusimbuzi mu speech yanjeje Mr. Life Kabaka no office no ariyo nafutamuza Mr. Life Kabaka kama zisime mukama wabasiye kumpa ekiteka teko ichoro nakoru no barabya rohebere bibergenyuma nsima abantu mwena babasa kuyija okunyurukangirira omukoro ko kushemerera uryo mu kitino sachi speech yanje ni ngufu oganye namukize kurungi abamwe muturiye mwebuza uno wansi y'inyanja unahora musamba uno wa mukama uno wa byinji mani katu kama mbasa ntakaka karemerera Mr. Life Kabaka kaza mwaka wa 1992 ebiri 13 kwa mkaga mawe n'ubuyanza omaka akaregarya b'abatunji bente rangama ombyaro by'abatunji bente rangama mawe akabarijiro waba aho kuzarwa agire kutahira abanyabuzarebe aho bafurikire mu batunji bente yabona mushirija yamutweka yanzara ombugufa bamwe bagete kinyandaro bate kinyandaro nja mu kirero aho ko yanzire umushijo wa muzireho yanyihakana ajati kuzara bijandare kaite kuzara bijandare mawe yanyetizi na rwentaro ataka nesirizi na ryo musasuro kasipiche edije mukoresho kandi bashaba mugirinde na ina mbanzechi tena tukuri manye mushana no kuyanya akina abawentaro nyinji yo nimbereka okunyizire pore byinje nibiguruka aho yafani ito yabona kaju aku wirbaraye uribakari sento wa frumero gwe no mutaba no mukuru akarisizente wa frumero akanuma kuba muhire mawe yayongeraho yagura kaporoti yayombeka maka akagura makajukebirere kuyagurira makajukebirere yabantu mwe yatorera omukajukebirere embuza kazi teko mukaryango turaro mukaryango abija kunywa kashera bakanywera umukaryango mwene umurundo kumwe njura yagwa enju yatura tukanturaraho aharubajwe embuzi ebafu yizura mizi tubyana